lagi pagluhod kay imong tuhod. Itom lang. Wala na ka. Mura na nagtuhod sa kuan. Tiguang. Ako naluhod. Sige na, pag-show story na ni Lola. Ha? Sige na, pag-story na ni Lola. Ano may imong story dahil? Ano sa title ni mo sa story ni Lola? Kamutis. Sige. Sige, nakato mo sa kamutis. Kamutis ang title sa story niya. Kamutis. Gahapon, kay kuan man to, stealing kamunggay. Wala lang nadungog. Sige. Stealing ka mo nga. Kang Lola? Kang Lola? Ano sa to? Kamutis. Ay, bigiti. Sakit ako to. Mag-think pa ka? Ay, pagkiat, kaya ron dili ka mahilot. Hilot? Hilot, ang kaon niya. Ikan kiat. Paganahan man ko magpahilot. Pinay na imong kuan pa sounds. Okay, sis kay mag short story. Kanya ang title kay kuan. Kanang ganahan jud ni Lola. Kanang about food. Sige. Ikaw ganahan anadano. Ano di man? Basta ikaw, ganahan. Basta kay Boka. Basta makaibo ka di chuka. Gahana. Sige. Title? Ano sa title to? Kamutis. Mm. Kamutis. Camotes Island. Kamutis. Kamutis mo kada. Nagani na kay blue eyes. Sige, start na. Once upon a time. Once upon a time. Wala yun say ni Mama. Ay, katawa. Uy. Once upon a time, there was Naunsa na naman nun siya diha sakat. Mimi. Sige na, diri na si Lola. Nag-story diha nun. Ayo, din ka na. Ang iring, din ka na ni Adto ang iring. Sige na. Alay, ka-dirty ang iring. Sandiin na lang na siya. She was not stealing her food on the table. Raquel's food on the table. Hindi ka na nula. Nula? Nabut mo sa paganahan? Sige na. Ayaw, pinilitan ako pagkasakit niya ako. Sa ganahan. Ganahan lagi. Basta ikaw na mo sulti o mga short stories. Sige na, ganahan mo. Maminaw na si Lola niyo. Sige. Kaysa na. Pad ka ni Lola kay mag-short story man. O, kana, ana. Ay, lagi peslita ako na. Kasakit diri. Naay kuan ka na. Hubag akong lagos. Maha. Diha. Sige. Tarungan na imong hair. Di mo na kag-aswang. Aswang. Nandun na sa busang aswang. She was very full. Yes. When she got home, her cats. Ayaw lagi lap tinangkat. Kalihok. Her cats steal her food without she noticing them stealing her food. Then, Di na, uy, dali na dayon. Uy, kadugay. think ako. Ako nag-think pa dahil. Then, iyahang friend na wala ko kay Boki sa... Si Kuan, Susan. Ay, si Susan. Ay, sa kamutis mang kahana. Friend ako. Nadis kamuti si Susan. Sinang Susan, waman. Kisay friend, pangutanas Lula, kisay friend niya dito sa kamutis. Kisa mo friend kika sa kamutis. Ay, iyang igsoon diya, iyang sister. Ayang sister. Si Sister si Ellen. Okay, kaningan yung sister Ellen. Sister Ellen. Na naligo daw sa mo. English. Ay, ligo daw si... Ay, kaya. Nag-take iba. They will take a bath at the sea. Swimming. Nag-swimming. To swim at the sea. Yes. Ibutan mo. Bukan. Next. Swim at the
Yeah, sa lang They sa were sea. at the sea. Similar ba ni sa mga Ay, lay, dapat unta na. Similar ko. Simra. Kaya itong pumarili, kilindot kayo to. Kaya pumaragam, kaya naman naganda ko kankin. Kadiyo tra ni anday mo brain? Then Lola found a shell. Sunod, wala man siya bra. So, yun lang gamitan ng shell sa pag-inwat sa inyong bra. Pamurag bra. Si Mai. Yay! Yan na siya yung bag-una bra. Yan, wala yung bag-una bra. Happy kaayo siya. Motos, may face akong ipakita ni mo. Smiley. Then she goes home and took her suitcase with her. Go back to home. Yang ipatay yung earring. To. Okay, next chill man sa food. Ayun ang patay. Uy, punish na lang. Food. Food. Food, yes, food. Si Bunny's her cat with a bat. She punished a cat with a bat. Then the cats go home to their cardboard box. Lola was super angry at the cat and super happy at the sea. Then her sister then her sister Ellen came to her and said, "This is the surprise for because it's her birthday." Muntong birthday ni mo kay January. December. November. Oh, this is November 20. November 20. November 20. May siya December. May siya January ang November, no? Yun. Lahiran ng November. 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 She got a surprise and she could. She got a surprise. She got my favorite item. What's my favorite item, Lola? What's my favorite item? Favorite niya? Favorite na gift. My favorite na gift. Gift? Ang katong gift ni mama ni mga watch. Then, Ayun, mahiwa na imong lips. Oh, blood. then her mama. So here, mama. Yes, her mama. Her mama. Ayan pa. Her mama. Then her mama gifted her a watch. She was super happy. Happy. Happy, uy, happy. Happy. Bitaw ko eh. Yay! Happy siya. Her mama, Mary Jane. Her mama, Mary Jane. Ano ang mama Mary Jane mo? Kan, mama Mary Jane. Mama Mary Jane. Wala yung mama. Sunod. 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 Next. Samon. Nyarangitan ako? Sige na, sana. Happily na lang. In the end. Okay, she lived happy ever after with her brand new watch that was clicking at 0 time. The end. Bye. She lived happily.
Bye-bye! Klaro kay mo ba? Itong pangag mo. Itan nagpangagi.